đây ngay pan của hồ năng caro và phật chiếu đó cái chia tung cái ông ở thái thuộc này tung hại hết đã thế thì ta là in long ở rát cái đó thái ăn cái này tung cái hại làm gì phải hiện tượng mà report cái lắm thế mà chốc ta dead cái gì cái ning dog đi cái đi ning dog năng tu làng làm thái dead Longri kép đây in hoi kép của năng này in hoi là cái lila Longri là Longri kép của lên là West Karbiang Long district anda tu say dah cái Longri sen kép cái dah cái còn काम के थी ला ये जो लगे कि कान दूँ ले लो के लता Thero Ason को बोलो आंगे हाँ बांग anong isi की पिथु जा Thero apa hala Thero पावन ले ahut pen के lekta pi idet ti Ason kali magalang sarkas along la sonti la de itum han son nang piwi long nang ni pusin nelia kaning yeti amala ni kaning yedun kaperi dun abang phansi me kai thurong hala kapekan dun do bangge bang anong pe the thurong yo yang la ta hala mikir okorapu kitaw lang tok hai che ton chit le lo ka mati lage got no power to conduct including to prepare the voter list of autonomous council under the 6th schedule because in Assam Panchayati Raj Act 1994 also, it is said that it shall extend to the whole of Assam in the rural areas except the autonomous district under the 6th schedule. Under the 6th schedule, the autonomous council has been set up. Here, the State Election Commission has got no right, no power to conduct the election because on the other it is clearly said in section 114 of the Panchayat Act that the State Election Commission has been formed under the Panchayati Raj Act. Now, if we empower the Panchayati Raj Act, if we empower the State Election Commission to conduct the election of the Autonomous Council, it means that the Autonomous Council has come down to the level of Panchayat because he has got no power other than in Panchayat and in municipality. So this is totally wrong. The notification issued by the State Election Commission is totally unconstitutional and illegal. This matter we have submitted memorandum about 1.5 months before to His Excellency the Governor of Assam and also to the Honorable Minister of HAD also, and we have submitted a copy of the memorandum to the Chief Executive Member of Autonomous Council also. So this is illegal. They cannot. The State Election Commission has got no power. And under what section of law is he going to conduct the election? He should tell us. According to the Indian Constitution, Article 243M, the law of Panchayat cannot have any power in the 6th schedule area. They cannot have any. The State Election Commission formed under the Panchayat law, section 114, cannot have the power, does not have power to conduct election here. From where have our Deputy Commissioner and State Election Commission get the law? Or are they doing unconstitutional, are they acting against the Constitution? And are they acting against the law? They must admit whether they are acting against the law or not. And moreover, the state election, the Honorable Guwahati High Court has already ordered. Oh, and then the DC, the State Election Commission, when they took oath on the Constitution. They said they will preserve and protect the Constitution. Now they are breaking the Constitution. So they should not do like this. Ajat lang mo yung mene Thero Ason. Seta la son gay ki mi doy kam li de kende.
Tun la bangge ning oil athema la ke da member hostel ke dipu Mohanogor dipu arong sopi angbong chit sige dota ke karbiatun kache toidun akit hek atum pusili tum gitin lo halatum sige do thai la ke dorsing rong hang ta alang lita MSC bom lang ke di MLA ta lang ke an ke alang li ing deng si komande angjir atum phat kivita akam ke claim pu la bangke therak me mi alam la sini tum la ke condemn lo la sot ke mo phita claim nang ni atema alang li tum ma thalo alang li tum claim joy li pu lo komar lo ne ke wan pi tum chini ne ba ala injir tum da chini ne mene komar lo le tum hana pa chu beidam ne li tum injir tum ke no pik pule pu dam kali alang li tum hana pa chu be si ke wan det lo mene alang li tum ha duk kang hoi anong pi ju no kam se claim lo ande laga alang li tum hane anong pi ju no chot kali la ke karbi ham phang ba se anong pi ju no la ke apot karbi ham phang karbi society long pen la son ke pe do ker tan ni tu ke la ke condemn lo la ke Allah pen silam ro la si la ke chok je binong la si ni tum ke oppose lo la ke kroi dun de la ke athema la ke itu autonomous council ke no ke ponchayat che plan det po thang level lo la ke ilitum pan autonomy pawe det po ilitum autonomous state sige chu hang po autonomous state kalinon no bangge ponchayat bin chong thu det po non ke kapin chong lok lo lang litu article 2 pore kalong le kano ke article 244A ke long le det po athema nang litum chini lo dei six schedule yong se available article 244A do ni athema Article 244A autonomous state ke 6 schedule apu thak paragraph 20 apu thak si doji puja ta ka to constitution long si ke to la ke la se nge non la autonomous state nangji pu ka ningji tum an ke non thur nangji thur pak nangji 6 schedule ka pawi ya pa se bang ke claim lo nang le tum tu muni tum hang yo cha tang de CMEM to long poisa bini chu en dam pe chom pe cham gari cho nam lo bolero solai la made ke chok lu la pole chalak pik pak lu pu jama tha bang Thero son pu si bang nai tin thu ka election commission atum dar na chi phu du la ke unconstitutional lo la ke constitution na birudhe kar kan lo la ke law kar kan lo la pu tha kan ta nilitum state election emethang si council atum amethang si law selam nangji pu si pu o lo yok ta chini lo la salam ke anding pihini anding so troxia tengpen anke the order da dolo non or hala ta selam le lang selam le det si non poncha da lo pen si selam ji pu kopia thi lo la ke yok ta chini ta melo hala bang eli tum hangi pu he neli ke chi atum ka ning je pu dei 1971 ani kan la pen arni sia ta ning ye tulang ke chia tung an ning je pu ke che pu la ting long so tum wan ka li dei hala thoi so tu alang le tung pu la tum te Thero son la te la karbia tu man Thero son pa pe kan ji pu ka ning je la hello nan ka pa pe kan toi lo eli to ma CMEM tum han ge Thero pu si tin kok lo alang le tu la se pa kan toi lo non la si la son e tum chi CMEM se ta karbi pina ka di eli tum ta alang le tum man ka che rai dun chi ning hang ni tu la si lo selam nahi pulo alang litum le claim no election ke la pen ladak schedule paragraph 2 sub paragraph 7b along pulo la lo selam le tikke la schedule la teng pen la 1951 a rules pen si election selam nang ji pulo ting rong hanga ke hai da arni si hata lampi ni do ko non ta ko alang li ko chi jok dun thu son alang la apatai ke claim ke la ke si therak me alam alang li methang do dun lo de velu ne len tum chini dun de ahok na besita alang li ing deng si claim pu body la police tum ke ne pa do velu bo la ke therak me alam la ke la si hala bang asamis bongali tu ngi pu karbia tom phan Thero son pe kanji pu karbar la Pakan lo ka pe kan lo no therak me alam la ke